Nagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na radiyo televiziyo n'Uruyamashariki. Turi kuri Noheli itariki ya 25 z'ukwa 12 2024 ku mugoroba. Turamye tudashidikanya ko mwagize Noheli nziza kandi ikomeze inababere nziza, cyane ko abakirisitu bemera ko babinjiye mu minsi mikuru ya Noheli, cyane mu minsi ya Noheli bizihiza kugeza umwaka mushya ugeze. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama, wiriwe neza? Noheli ikomeje kugenda neza? Mwiriwe Mushakamba, Noheli bimeze neza, biragenda neza, nta kibazo. Twayiriye neza, turabona turimo twiherekeza, ariko buriya iminsi mikuru iba ari uruhererekane. Ubwo ejo harakurikiraho umunsi mukuru twita Boxing Day mu rurimi rw'icyongereza. Ni ugukomeza kurya Noheli? Ni ugukomeza tukazayivamo twinjira mu mwaka mushya. Ubunane niko bimeze, ubunane nabwo buri hafi. Buriya iyo ibaye haba hasigaye iminsi mike, iminsi itarenze icyumweru kugira ngo ubunane nabwo bube. Ntabwo dutinda, reka tuhite twinjira mu makuru yacu tugiye kugarukaho. Amakuru adasanzwe nge niko ndayita. Bwana Sentama, watugezaho ingingo z'ingenzi tuganiraho. Turajya Rubero, hariya turareba uburyo M23 yamaze drone za FRDC izigusha ku butaka. Dore ko bakunze no kuzita ngo ni avion papillon, ngo ni indege z'ibinyugunyugu. Barimo baba rero bazihanura. Baza kureba ibyabereye hariya muri Rubero ukuntu zirimo zihanurwa. Ikindi turaganira kuri Sadeke. Sadeke ngo ishobora kuba yakoze ku mbunda za nyuma, za zindi nshya zidasanzwe, noneho na Wazalendo bakaba bahawe imbunda nini. Bakareka gutwara turiya duto, bagiye kujya bakoresha imbunda nini ngo bazihawe. Ni ukuvuga ko urugamba rugiye gushya Mushakamba. Yego. Ikindi Tshisekedi Mushakamba byasekeje, n'ubu ndacyaseka, nananiwe kwihangana. Nahoze ndeba umuntu nkagira ngo ni umuvumvu. Umugabo yagiye mu ruzinduko i Kananga ni muri Kasayi. Yego. Ajyayo, ajya aganira n'abaturage, kumwe aganira nabo bisanzwe, aza no kujya gusura ibikorwa remezo. Ariko agiye gusura ibikorwa remezo, hari ikintu bita irumbo ry'inzuki. Irumbo ry'inzuki uzi, ntabwo bajya bavuga ubushyo bw'inzuki. Si banavuga ikiguri, irumbo ry'inzuki. Irumbo ry'inzuki rero rimumanukiraho. Nahoze mbona zimuhumbitseho ukagira ngo ni umuvumvu Mushakamba. Nabyo tubanza kubireba uko yaterejwe inzuki. Yarameze nk'uwibye urwamikazi. Ubundi iyo ibyo urwamikazi ni kuriya bigenda, ngo ziragukurikira aho ugiye hose. Aho ugiye hose ntabwo zicika. Yego. Reka tujye Rubero. Indege za drone zitagira abapilote za FRDC bimeze bite? Bwana Sentama, drone 6 zaguye, ndetse mu ngo amakuru aremeza ko intare za Sarambwe hatagize igihinduka zishobora kuzarira ubunane muri Butembo. Amakuru yagiye hanze tuba dufite duhabwa n'imboni tukirinda kuyashyira hanze, ariko FRDC ikivamo. Uyivuyemo gute FRDC rwose? Witwa ngo ni Liyetona Hakuzayi, reka nze ndeba izina rye neza. Liyetona Mark Hakuzayi, Liyetona Colonel Mark Hakuzayi. Uyu nguyu Mark Hazukayi. Hazukayi, yego. Uyu Mark Hazukayi, Liyetona Colonel muri Rubero, yabuze icyo atangariza itangazamakuru. Arangije drone zabo bahanuye, arangije avuga ngo ni za M23, nako ngo ni za RDF. Ngo ni za force speciale y'u Rwanda. Ariko makuru dufite si ukuvuguruza ibyo yavuze,
amakuru dufite y'ukuri ni uko izi drone ari za FARDC, ndetse bikaba bivugwa ko n'uza ashobora kuza guhura n'uruva gusenya uyu mugabo wahawe kurwana hariya bitewe n'uko ari guhomba ibikoresho bikomeye cyane. Rero amakuru mfite nizeye, uwuhe wahawe kurwana hariya? uyu mugabo Masunzu n'abamwungirije na wa wundi aherutse kohereza. Uravuze rero unyibutsa ntuze nahoze mbona kugeza ubu ntaremera, narimo ndeba Twitter ye. Oya, ikigaragara si Twitter ye, ahubwo wenda ubwo ni abandi bayiyitiriye FARDC kugira ngo ikuze abantu ashyiraho bakamukorera ushakamba. Yego, dore banditse ngo Sud Kivu, ati Twitter yanditse kuri Masunzu Pacifique, ati Masunzu Pacifique. yego, yanditse ngo l'ennemi a été bien traqué et perd toutes ses forces. Umwanzi ngo yahashejwe, yahizwe, arahashywa, ngo yanatakaje imbaraga ze. Le terroriste rwandais n'oserait jamais mettre en danger notre territoire. Aba baterabwoba b'Abanyarwanda ngo ntabwo bazongera kugerageza uyu nguyu araba nkarigani kugera cyangwa gushyira mu bibazo ubutaka bwacu. Ikintu kibabaje ni ukugira ngo umusirikare azarwanisha umunwa kurusha kurwanisha pratique cyangwa tekinike za gisirikare. Yego, araba nkarigani, uriya rigani uriya muvugizi ejo bundi yaje avuga none yacecetse. None nawe aje avuga. yego, kandi ari gukubitwa pe. Amakuru ava kuri tele ndetse birenze ibyo, Rubero yamaze kuzengurukwa, umusirikare urimo ntahumekera afite. M23 yamaze kurenga Rubero, ubu ngubu iri mu birometero 32 uvuye Butembo. Amakuru nge mpabwa nizeye n'abasore n'intare ziri ku rugamba, hatagize igihinduka Butembo cyangwa se ubunane baburira Butembo. Ikindi abantu birengagize boye kwikumva ibinyoma ngo Mambasa ngo hehe na hehe. Ejo twaberetse video intare zitambuka zidegembye. yego, Ikintu bagomba kumenya ni kimwe, nuko nta ntambara tuzongera kumva mu bice bitandukanye. Ubu intambara isigariye, intambara nzima isigariye muri Butembo. Ikindi twakurikiye intambara kuva kera, kuva yatangira. Iyo FARDC iri gukoresha indege bajya bamenya ngo ubwiri guhumeka umwuka wa nyuma muri ako gace, bamenye ngo isaha n'isaha Butembo tuzumva ibyayo nabyo bigiye ku ruhande, kandi bigendana n'ibindi bice. Murabizi ko intare za Sarambwe iyo zikubitira rimwe gusa. Uti ni ijambo tombe niryo dutegereje nta kindi cyane rwose. Nk'uko nahoze mbikubwira, iyo ugiye ku mbuga z'aba ba propagandiste ba Muyaya, hari ahantu henshi tuba twirinze kuvuga ko habaye tombe. yego, cyane nk'udukaritsiye duto n'utundi. Ikikubwira ko habaye tombe, ejo uza kubona ukabona banditse ngo aha twahigaruje. Ukibaza bahigaruje harabaye tombe cyane, ko batatangaje ko bahambuwe, kuki batangaje ko bahigaruje. Rero nuko nguko byifashe. None dukomeze hariya twumve neza hariya ihanurwa rya drone. Drone wenda ku basizi ziriya drone zirimo ibice navuga nka bitatu. Yego, hari drone zizana amakuru, hari drone zizana amakuru zikanarasa. Yego, hari na drone zirasa ntizigaruke, arizo bita za kamikaze. yego, utu tudege tutagira abapilote dukomeje guhanurwa. Izindi ndege nini wabonye ko GPS zazo zavangiwe. yego, iyo zigerageje kuguruka nta mwanya zimara mu kirere. Ibi biraza guha iyihe sura urugamba ruriho hariya muri Rubero? hari uwavuze yego ko umuntu wazanye Masunzu hariya ashaka kumwica,
yego ni nako biri, kuko nibamara gukubitwa bakamburwa Butembo, yego drone zabo zashize nk'uko 6 zaguye bazimanuye, yego indege zabo zahanuwe, yego n'ibindi bikoresho ibifaru byafashwe, nta kindi kizakurikiraho usibye kubiryoza uwahawe kurwana hariya. Mushakamba rero gihe hari ibintu bibiri binteye amatsiko. Shingiye ku ijambo rya Lieutenant Colonel Wiringoma, kugira ngo twarabikurikiye ejo yavuganaga n'umunyamakuru wa Bingwa. Yego. Yavuze yatanze urugero rwa Mobutu. Mobutu baramubwiye ishyikirana aranga. Mobutu baramubwiye kora ibi aranga. Mandela aringinga umugabo arinangira. Noneho bigeze aho ashaka we gushyikirana, bamubwira ko nabo batakibishaka. Yego. Ikintu rero kinteye amatsiko, ntegereje n'amatsiko menshi n'ibintu bibiri. Ntegereje itsindwa rya Masunzu, ntegereje igwa rya Tshisekedi, ni ukuvuga kuvanwaho kwe. Yego. Ibi bintu bitegereje n'amatsiko menshi cyane, kuko aranga. Iyo bamubwira ibiganiro bavuye za Runyoni na Cyanzu, bavuga bati dushaka ibiganiro, aranga, bunaganira afatwa. Ntabwo nzabyibagirwa, biri mu bwonko bwanjye. Yafashwe ku itariki 13 z'ukwa gatandatu. Aranga, za Rumangabo zirafatwa. Baramubwira aranga, za Rucuru zirafatwa. Baramubwira aranga, za Kicanga zirafatwa. Baramubwira aranga, za Kirorerwa zirafatwa. Baramubwira aranga, za Nyanzare, za Birundure, za Kibirizi, za Gikuku, ibyo bice by'aho birafatwa. Baramubwira aranga, za Kanyabayonga ziragenda, za Kirumba, za Kayina harafatwa. Bakomeje kumubwira yaranze, za Rimbongo, za Kasehe, hari n'ahantu twibagiwe, tutakivuga. Yego. Kuko ntabwo uzuba Mweso uracyahumva. Oya. Mweso ntiyakivugwa, za Nyamitabo ntizikivugwa, zahehe ni ahantu henshi cyane. Yego. Buriya rero kuri gukomeza kwinangira, arinangira kandi ntatsinda. Ibyo nibyo binteye gutegereza biriya bintu bibiri n'amatsiko menshi. Yego. Kuba yinangira kandi ntatsinde. Burya wakwinangira ukinangira uvuga uti wenda ahangaha narabakubise nanjye mbigizaho ndabirukana. Ariko nta namwe turabyumva. Biriya rero bimpa igihamya yuko umwanya wari wose ashobora kuzagwa. Yego. Nubwo urabona bo bafite ibintu bandika nko kuri Twitter ya Masunzu, iyo ugeze ku musozo aho asoreza arandika ngo bendera ekweya te. Ko kweya ni ukugwa. Ngo ibendera ntirikagwe. Rigume rizamuye. Ariko se ararizamura he bamwambura ubutaka. Ubundi ibendera urizamura ku butaka runaka bigaragaza ko uhari. Yego. Hari abantu, hari kanaka. Ibendera burya ni ikirango gikomeye cyane. Yego. Kinubahwa, wabona ko iyo barizamura umuntu arahagarara, aryuriza agahagarara kugeza bamaze kurizamura. Yego. None ati bendera ekweya te. Ekweya baramufatana ubutaka. Bose hariya bamufatana ubutaka, ibendera ryabo rirakomeza rikazamuka. Nicyo kitangaje. Biriya bintu rero ndabitegereje Mushakamba, ni ibintu binteye amatsiko cyane. Bwana Sentama, hari televiziyo ndi gukunda y'Abafaransa yitwa TV5 Monde. Yego. Kubera kuvugisha ukuri. N'ubundi yagiye muri Butembo, muri Rubero neza mu mujyi. Yego. Irangije ikora inkuru. Yego. Muri introduction y'inkuru cyangwa umwinjiro w'inkuru. Yego. Aravuga ngo imyaka 2 FARDC mu myaka 2 y'intambara nta gutsinda. Yego. Ati 106. Arangije
akomeza avuga uko intambara imeze, yego arangije aganira n'abaturage bari gutaka uburyo kibibwe bari gusahurwa na FARDC. nahoze mbona videwo yabo. Yego, bitangira ubuhamya abaturage. nahoze mbona videwo yabo bataka. FARDC ubundi ni uko nyine ari bya bindi, ari za mvugo z'abantu biba, za mvugo z'abantu bagirira nabi abandi batajya sinzi uburyo twabavuga. Yego. Ariko ubundi nta kintu yagakwiye kubivuga uyu munsi. Yego. Ntacyo kuvuga yagakwiye kubifite usibye kuvuga ngo nemeye ibiganiro, kuko iratsindwa, yakoresheje imbaraga zose zishoboka, iratsindwa. Nyuma y'ibyo abaturage, nta muturage uyikeneye, nta n'uyicira akaro urutega usibye uri kuyicuruzamo wese. Abandi bose umujinya, agahinda ni byinshi. Yego. Ku buryo mu minsi iri imbere izi mbaraga z'umwuka wayo wa nyuma bakoresheje, mu minsi iri imbere turi buze kubona noneho umusaruro udasanzwe, gutsindwa turita kompritoma. Yego. Gutsindwa byuzuye bizaba kuri FARDC, bitewe n'uko uko yinangira niko M23 ikoresha imbaraga itagakoresheje kugira ngo ikunde ikubite FARDC. Hari imijyi ibiri iri mu kangaratete, umujyi wa Goma, mu kanya mu makuru tugiye kuvuga n'ubundi arashyira Goma mu kangaratete, ndetse n'umujyi wa Butembo. Kandi ngira ngo mu ntambara Mushakamba ntusige n'uwa Minova. Minova yo ntitububara. Yego. Uko utsindwa hamwe niko abawe bakurwanira bacika intege cyane. Ndetse ubu nk'ubu uravuga, iyo urebye nka iriya SADC iri hariya, iyo urebye nka bariya bacanshuro, hari inkuru tutavuze Mushakamba. Hari abacanshuro bahagurutse baragenda basubira iwabo. Yego. Bitewe n'ibyo babonye hariya. Iyo nkuru ntabwo twayivuze. Ariko Sentama wenda ngira ngo nk'uko bivuze ati bitewe n'ibyo baboneye hariya, hari abantu bumvishe ko ngo bagiye ngo kubera amafaranga. Oya, niyo bari baraje kureba ikintu cyabajyanye, nuko babonaga amafaranga baje gukorera bashobora kudazasubirayo bayakoreye. Yego. Bashobora kuzasubira yari imirambo. Yego. Bati babona guca inshuro gutyo bitandukanye nuko bacaga inshuro, niko gukuramo akabo karenge. Biratandukanye. Nese inshuro uca ntutahe ntunayirye ugapfa utayiriye, n'inshuro ko ari uca ukayitahana ukajya gusangira n'abawe. Kandi Gisekedi ngo ntajya yishyura abantu bapfuye. Ababwira ko bapfuye badasohoje akazi. Yishyura neva gusa. Yishyura abazima cyangwa ariko ngo yamuhaye idolari pe. Yamuhaye idolari ejo bundi igihe ajyayo, yamuhaye idolari rwose. Twakomeza. Yego, twakomeza, ariko tukava abantu bamenye ibintu bibiri. Yego. Abantu bamenye ko muri Rubero M23 ihagaze bwoma, ndetse FARDC yabuze amajyo iri kwirukanka, kandi ko M23 yamaze kwegera agace ka Butembo, ku buryo nibigenda neza ubunane intare zizaburira muri Butembo. Yego. Kuko hariya na M23 yajyanye imbunda za gisirikare, za zindi yagiye yambura SADC n'abandi, ku buryo gahunda ari ugukubita umwanzi nta mbabazi. Kwa kundi babarasaga bakavuga ngo bari guturashisha indege n'ibi bagatangira gutabaza. Ubu nta mbabazi M23 bafitiye, kuko bagaragaje nabo ko M23 batazigera baganira nayo. Mushakamba, tutarava kuri ibi by'urugamba, nta makuru mashya ya Kibumba. Kibumba niyo tugiye kujyaho birumvikana. Yego. Iyi ngingo iragera Kibumba birumvikana. Niba turi kuvuga Sake, ntiwava Sake utageze Kibumba. Yego.
reka rero tugere hariya sadeke yazanye imbunda ngo zidasanzwe nshya rwose ngo banazifunukuriye hariya amakuru yizewe. wazarendo nabo bahawe imbunda ngo nini. Yego. aha iyo tuvuze imbunda nini ni zimwe zirasa kure mushakamba, ni zimwe zirasa amabombe. Yego. Bwana se ni amadoro ibintu ukuntu byifashe hariya muri uyu mugoroba. Ubu turavugana turi mu masaa 3, mu masaa 2, mu hagati ya saa 2 na saa 1, imodoka za sadeke za Tanzania 13 zari zitwaye imbunda za mota zizijyana mu Isake. Muri izo mbunda za mota harimo bivuze ko hari umuriro ugiye kwaka bikomeye cyane. N'ubu dushobora kumva ngo barakubiza, cyangwa saa 9 saa 8 tukumva ngo umuriro uratse. Yego. N'imbunda urumva zaje mu modoka 13. Yego. N'imbunda zirimo mota zigendera ku mapine 2. Yego. N'imbunda zitandukanye uko amakuru abayaduhaye bambwiye. Yego. Barangije bati ubu twiteguye umuriro ukomeye cyane ugurumana birenze uko twari tubyiteze hano muri Sake. Yego. Kubera ko impamvu babikoze ngo barashaka kubombarda no gutwika biriya bicira imisozi yose mu Ventura irimo. Yego. Ariko nyine hari igihe bagira ngo barwana nabo ni abasivili. Aho ni kwa Madimba, ni ku Makawa, ni ibice bigana za Kingi, ni ibice bigana hariya za Rutobogo uzamuka ujya Mushaki. Ni ibice byitwa za Cyuri. Hariya hirya ya Sake, hirya mu Kimoka werekeza za Kabati n'ahandi gutyo. Nituvaho Sake rero. Yego. Wazarendo zitandukanye ziri hariya mu mujyi wa Goma no mu birindiro biri hafi. Ariko nabonye zimwe bazitwika Mushakamba. Ngo bari kuzitwika kubera hariya n'ibyo telefone niba muri yo kwa Mutayomba. Yego. Barimo bayitwikisha isashi. Zahawe rero imbunda. Yego. Za 12. Yego. Bahawe 12 ngo ejo batse umuriro kuri Kibumba. Yego. Ngo Noheri ntibayiririye mu birindiro bya M23 Kibumba, ngo ariko umunane bagomba kuburirayo. Yego. Izi motare nako izi mbunda za 12. Yego. Ni imbunda zirasa mu ntera ndende. Yego. Abantu rero bamenye impamvu bari guhabwa izi mbunda. Yego. Nuko bari kubona kurwana begeranye, intare za Sarambwe ziri kubapfumura zabamaze. Hari umuhungu witwa Afande Rapide. Niwo mu ntare za drone nk'umanura voka. Afande Rapide hariya ntaboroheye cyane. Ngo kumanura ikintu cyitwa drone kimanura nk'uri guhanura voka rwose. No mu ishyamba bavumburamo rwose mu buryo bworoshye. Rero niyo gahunda bashaka ngo kujya bajya mu ndaki. Yego. Ubundi bakarasa mu ntera ndende aho mu Ventura. Yego. Ariko sinzi niba bizabahira, birengagiza ko mu Ventura ifite amayira arenga 1000. Biraza kubagora pe. Biraza kubagora ikindi. Yego. Jya utinya iyo FARDC itangiye kujugunyura urugamba Wazarendo. Biba byakomeye ni handi uvuga ati aho utinya hatuma ikigoryi. Yego. Rero ikintu abantu bagomba kumenya, Wazarendo zihawe imbunda zigiye gukubitamo urumogi na kanyanga ubundi zishore. Yego. Iminyago uzabona hariya izaba iteye ubwoba mu minsi iri ejo cyangwa ejo bundi. Kugira ngo iki cyumweru na kiriya. Ariko Mushakamba twigeze tubona hari BM. Yego. BM yari ya Sadeke, yari yande sinibuka. Ariko hari n'ikamyo twigeze kubona ya madoadoa. Intare zayifashe. Yego. Se buriya ntabwo baba bazaniye ubunane intare za Sarambwe buriya. Byumvikana ni ibisanzwe. Yego. Bazaniye ubunane rwose iza Sarambwe. Kuko nabonye
Leta Colonel Wiringoma yifotoza kuri kiriya gifaru avuga ati iyi ni impano ya Noheli Tshisekedi yatuzaniye. Naziya nazo rero ejo dushobora gusanga zabaye impano cyane. Birumvikana uko intambara itinda, yego, niko Tshisekedi yubaka ubushobozi buhambaye bw'igisirikare cya M23 cyane, kuko arabaha ibikoresho. Niba abantu barashoboye gutangirana BM, uyu munsi bakaba bafite BM, nta bifaro bari bafite uyu munsi bakaba bafite ibifaru, nta ziriya mbunda ubona zigezweho z'abasnipers zifite imbonerakure, n'imbonerakure niko bazita, indebakure, bakaba ntazo bari bafite, ubu bakaba bazifite arizo bakoresha, barazikwiye kuri FARDC. Birumvikana ko ibyo azanye byose abaje gusaranganya na FR na AFCM 23. Urugamba rero nuko byifashe, amakuru nayo ngayo. Ejo uzaba watse birenze uko watse, kubitewe nuko bari gukomeza gutanga intwaro nshya. Yego, ariko nyine ikintu ni kimwe, namaze kubona formule y'irantambara n'imwe. Bazana intwaro, bazana ubwinshi bw'abasirikare, bagira gute. Ariko hari n'ikindi, Uburundi nabwo ngo bwenyegeje, bushobora kuba ngo bwongeye ingabo, hari izindi zaje. Nicyo ya mafaranga yatangiwe arega neza cyane muri kariya gace ka Minova, naho bongeyemo izindi ngabo. ngira ngo twe twabivuzeho. Tshisekedi nicyo cyamujyanye i Bujumbura. Yego, Tshisekedi nta kindi cyari cyamujyanye, yagiye gushaka abasirikare kuko yahaye amafaranga menshi neva. Noneho n'abasirikare yatinyaga gutanga arabatanga. Yego, ngo Tshisekedi bamubwiye ko abantu bazi kurwana ari abakomoka mu Rwanda n'i Burundi. Yego, ubwo rero niyo mpamvu ari gukoreshwa Abarundi ndetse na FDLR nyinshi. Yego, nahoze ndeba hari abantu batandukanye babivuzeho. Hari wavuze ati résultat de la rencontre entre Tshisekedi et Ndayishimiye, le plan d'attaque contre les Banyamulenge dans Minembwe a été mis en exécution depuis ce matin. Ati ibyavuye mu guhura kwa Tshisekedi na Ndayishimiye ni imigambi yo gutera Abanyamulenge muri Minembwe. Iyo migambi ikaba yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi mu gitondo. Ces primitifs ont ordonné aux FARDC à la soldaresque burundaise et aux Maïmaï de tuer des gens et brûler les localités entières. Ati ndabita ngo iki se primitif? Primitif ni umuntu utari civilize, ni umuntu utagira iterambere, ni umuntu w'igifura, ni umuntu ufite ubumuntu buke. Yego, ni umuntu ufite ubumuntu buke. N'uyu akavuga ati abo banyabumuntu buke, avuga aba bagabo bombi, bategetse FARDC, bategeka n'ingirwa basirikare b'u Burundi na Mayimayi kwica abantu no gutwika lokalite nyinshi. Ubwo agakomeza ati l'autodéfense civile, baravuga twirwaneho, commandement d'afande makanika fait tout avec le peu de moyens dont elle dispose pour protéger cette communauté en danger. Ati twirwaneho n'ibikoresho, nubwo ifite ibikoresho bike, amikoro make, iyobowe na afande makanika, barimo gukora byose bishoboka kugira ngo barinde abo baturage bari mu kaga. Nous sommes de tout cœur avec vous mes frères et sœurs, nul ne pourra vous exterminer.
hano arabwira twirwaneho ati turi hamwe namwe n'umutima wacu wose bavandimwe bashiki bacu, ntawe uzabarangiza twirwaneho. urumva ibi ni ibyabaye, ngira ngo aya makuru twanayavuze. twayavuze ariko twirwanaho yabakubise. yabakubise cyane. yabakubise, bari bamaze guhunga batakaje. kugira ngo twakomeza. twakomeza nta kibazo. Tshisekedi agira atya ati ngiye gusura Kananga muri rwa ruzinduko rwe agirira mu gihugu, agenda aganiriza abaturage kugira ngo bazamwemerere ahindure itegeko nshinga. Yego. hari aho yageze rero biramukomerana, arabogoza ngo yakubiswe inzuki. namubonye ameze nk'umuhungu. amakuru aremeza ko perezida Tshisekedi ku munsi w'ejo yego yabwiye abatuye mu ntara ya Kasai Centrale ko yigeze gusura ahari kubakwa urugomero rw'amashanyarazi akagabwaho igitero cy'inzuki. yego. ubutumwa yabutanze tariki ya 24 Ukuboza 2024 ejo, ubwo yagaragarizaga abateraniye mu mujyi wa Kananga uko azateza imbere igihugu cye cyangwa iyo ntara muri iyi manda ya kabiri. ubwo Tshisekedi yagezaga ku baturage ijambo, yazamuye amajwi baravuga bati, abaturage bazamuye amajwi bataka ko nta mazi bafite, bati amazi umuriro w'amashanyarazi. yego. Tshisekedi akorwa n'isoni, arangije ashaka icyo ababwira. yababwiye ko umwe mu mishinga yasinziriye muri Kasai Centrale harimo kubaka urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rwa Grand Katende rufite ubushobozi bwo gutunganya umuriro wa megawati 64. yego. Tshisekedi yabwiye abo muri Kananga ko hari abantu bari kwitambika ishyirwa mu bikorwa y'uyu mushinga watekerejwe bwa mbere mu 1960, kuko ngo yigeze kuwusura yohererezwa igitero cy'inzuki. yego. wumve neza ko uyu mushinga ari uw'1960, ubu tukaba turi muri 2024, nako twagize 2025. abaturage bakaba bagitaka. ugiye kubara neza wasanga yari ataravuka, cyangwa niba yari yaravutse afite n'imyaka mike byashoboka. ahangaha Tshisekedi yagize ati, ndibaza ku bantu bari kwitambika uyu mushinga. ubwo mperuka kuhanyura twohererejwe inzuki. bayobozi ba gakondo ni mu mpumugisha kugira ngo ndangize uyu mushinga. tekereza nawe perezida, bamutsindira izo nzuki. yego, ngo bamuhumugisha batsinde inzuki. tekereza kugira ngo perezida mu gihugu cye avuge ko hari abantu bari kwitambika imishinga ye. neza ubwo ni perezida? ahubwo igiteye ubwoba ni ugusaba umugisha abayobozi ba gakondo. ati muhumugisha. ikigaragara ni ukubura icyo ababwira, agashaka ibyo avuga kugira ngo agashaka ibyo arabeshya. ni ukuraguza. yego, natangiye mvuga ni ubwo twatangiraga inkuru tuti perezida arabeshya, abaminisitiri barabeshya, televiziyo y'igihugu irabeshya. yego. wenda turi buze kubigarukaho iyi nkuru, reka tubanze tuyirangize. uyu mukuru w'igihugu yabwiye aba baturage ko ababajwe no kuba ataramara umwaka atangiye manda y'imyaka 5, ariko bakaba bagaragaza ko atubahirije isezerano yabahaye. tuzaduseka inkuru irangire turimo duseka. aho yagize ati, mureke mbagaragarize akababaro bavandimwe banjye duhuje amaraso. mwanoreye imyaka 5, ariko mu gihe cy'umwaka utarashira mwatangiye kwibaza ku isezerano nabahaye. Bwana Sentama, ngira ngo haba perezida wenda bamwe ntibabibona, iyo wiyongeje manda ntabwo ibyo wabasezeranije wari waranabasezeranije muri manda ya mbere utakoze biba bivuze ko aribwo ugiye kubibasezeranya bwa mbere. niba bamaze imyaka 6 babitegereje umuriro, nako si imyaka 6 abaturage baba bamaze imyaka
hafi 70 bategereje uyu muriro. ni 64 bigiye kuba n'itanu. Yego. Tekereza niba bamaze iyo myaka yose bategereje, Kisekedi we akaba arimo abacira mu maso ngo kuki muri kunyishyuza ibintu nabemereye mu myaka 5. Ngo azabikora mu myaka 5 ya manda yose. Icyo ashaka ni ukugira niyo manda izarangire ntabyo arakora, ababwira ati dore dufite akazi kenshi mu ntore nkarangiza. Mwongere mu ntore ibindi byose. Mu gihe inkuru ikomeza ivuga ko mu gihe atakubahiriza aya masezerano yahaye abo muri Kasai Centrale, Kisekedi yagize ati munyizere muzarere niba ntazabyubahiriza mu myaka 5. Bimwe navuga ni ukuvuga ngo uyu mushinga we yawuhaye manda y'imyaka 5, ntabwo ashobora kuvuga ngo reka mukore muri uyu mwaka ibindi iby'ahandi nabyo nzabikore mu yindi myaka. Yego. Mu gihe nta cyakorwa n'ingaruka muzantera amabuye. bazamutera inzuki. Kisekedi nigenda gusetsa ndakora iyi rwose, abaperezida baragwira ariko nta nubwo yagakwiye kuba n'uw'ikimina. None se perezida ubwira abantu ati nabasezeranyije ibintu mu myaka 5 kuki muri kubimbaza mu mwaka umwe? Amaze imyaka ingahe? Umushinga umaze imyaka hafi 65. Reba umushinga umaze imyaka 65, Kisekedi amaze imyaka 6 ku buperezida ariko ari gusubiza abaturage kuriya. Ntabwo bizamworohera niba ashaka ko bahora bamwongeza kuko n'indi myaka 5 bamuha. N'indi myaka 5 bamuha ntabwo yabigeraho. Azahita ababwira ati umushinga umaze imyaka 60 udakorwa, nanjye mfite indi myaka 20 yo kuwukora. Ngibyo rero ibya Kisekedi watererejwe inzuki, ariko n'ubundi akaba nta kintu kizima ari kubwira abaturage, ahubwo ariko buka inabi. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka dushimire rero abari badukurikiye, tubashimire cyane byimazeyo, dukomeze tubifurize iminsi mikuru myiza, Noheli nziza. Nubwo isigaje amasaha ariko hari n'undi munsi w'ejo ufitanye isano na Noheli, kandi tubifurize ubunani bwiza n'akamushya muhire, bazawungukiremo byinshi. Abakunzi bacu rero ntibibagirwe abatarakanda subscribe, bibuke gukanda subscribe, bakande like, banakande kuri share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo. Ikindi bakande ahanditse comments, batwandikire, badushyikirize ibitekerezo byabo. Mushakamba hari umuntu waranshimishije arambwira ati amakuru ageze he, ntabwo njya nemera kuryama ntakurikiye amakuru yanyu. Ngira ngo iyo message nayikweretse. Yego, natwe ntitwaryama tutayabagejejeho. Turamushimiye rero, aryoherwe n'aya makuru. Umugoroba mwiza. Yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, akoze cyane abari badukurikiye, bakomeze bagubwe neza cyane, Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha. Intare za Sarambwe twibagiwe kubitangiriraho Bwana Sentama, uyu munsi hari isabukuru y'intare nkuru General Sultan Makenga. Rero n'abandi bantu bitwa ba Emmanuel, ariko kubera ko bavuka kuri iyi tariki nabo bagire ibihe byiza hamwe n'intare nkuru General Sultan Makenga. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, ibahezagire, ibahe ibyiza byose mwifuza. Murakoze cyane.